salibona. Yebo. Salibona. Yebo. Njani? Ayisiphilile. Mahlalela. Yes. Ngihamba labantu be-social welfare la. Bathi bahamba ngohlelo lolo anti uzwile ukuthi anti uyakwazi lo nyaka izulu belingana. Izulu belingana So yithoku. uhulumende wasesuka sesicabangela ukuthi asinikeze ukudla. Ngomuzi konke lapha sisuka lapha koKhumalo wathi sesiqedile ukubhala. So lapha sizobhala ukuthi lapha libangani. Ibangani. Ungabe welfare. Ngabe welfare bafikele. Actually, we represent philanthropists. You know what a philanthropist is? It's people who help poor people. Sincedani abantu abangabaya. Why thina soba yanga kwa izulu alinanga phela umnyaka nanti nkosikazi khona. Saba lo hlupho lwezulu asoba yanga. Bekungakhethi nje ukuthi unothile umba unothanga nje just nje ukuthi isigaba sami. Angithi mina ngahamba. Ngahamba ngayakhuluma ngayo. Amanye amazwi ungafaka emuntwini, uyamfaka ehluphoweni. No besitsholo khona ukuthi you are in need. But the underlining factor, we are helping abantu abanjani wonke umuntu abanganelwanga lizulu. Hayi ukuthi ujayeli ukukhuluma isilungu. Ngoba abantu bavelela khona Alright. Hayi uvela khona lemazweni baba silethela ukudla khona. Ora uyise kodwa ngwangapha. Yena wakhulela khona. Uyabona kathi inzalo kaMzilika. So udaba yilona lolo ke Mahlalela ukuthi usizasiza ukuthi sikwazi ukuthi lapha ekhaya libangaki. Usukusela ngale nje konke sembabhala sokusele khona lapho ukuthi la sisibangaki ukuthi libangaki lapha ekhaya kwenzela ukuthi ukudla lokhana maku kubuya kuhle kuqondane lamakhanda akhona lapha ekhaya. Ora thina ngathi singonkosikazi uzithwele ungambala lo ufitho obuyayo ngama-5 singu-5 thina la Lingu-5 abanye bakhona banga Lingu-5 Mahlalela futhi wena lapha unkosikazi uzithwele ama-twins ule so mina nonkosikazi yi-4 sibe sesithatha yenye couple i-couple Mahlalela phakathi komuzi la kathi usikhuluma sama couple sethu likaphu phela yikho khona kusokukwanile phela sembala ulo kuzena udangerous uthi ngithe amakhanda abantu abakhulumayo hayi iloku not udangerous sport ngithe imbala abantu mina esigabeni lapha antu lapha nakoKhumalo bangu5 labantwana babo izinja zabo bazijile phansi bathi izinja zikhangelela umuzi koKhumalo zingu8 izinja koKhumalo zingu8 mandevana kahle mama udangerous sport incede umphaka kule indawo lempisi ilana and thina umuzi wethu yabona sekuqine izinto ezivikela bonke abantu so asoma couple lesingavalela ngaphandle ku donation Mahlalela ebuya from ku government Mahlalela ithi kuchazele kahle ngale kufuneka izithupha khona sazofuna izithupha zenu udangerous sport izithupha zabo ziyavela kufuneka izithupha zamakhanda ngoba kudala abantu betshontshela uhulumeni lapha bebhalisa bethi singu8 ekhaya kade babili njengani lingaphikisani lapha thina sikhamba ngokudla ngitsho ikudla esikuphiwayo lathi ayisiko kwethu sithunyiwe futhi sibhale abantu abakhona so lapha libabili sibala abadubekileyo hayi ngicela ukulichasisela singakayikhatshana mina ubufakazi ngilabo bokuthi kulama-twins lapha ngilabo ubufakazi 2 3 4 mina lo baba kuzobuya udangerous sport labona izinto zonke eziseduze lapha esiduzane bavikela izinto zene udangerous sport bazilisele lapha ukuthi ubaba uthini maybe asilamule. The instructions that we have according to our register, whoever we write, if it's under 18, we put the birth certificate number. If it's over, it's ID number. Now, sport and whatever, and teams, they don't kodwa isithupha ke kufuneka isithupha sika Mahlalela lesakho not izinja zenu izinja zakhona abantu kuyahlupha phani ngene uMandeva manje lapha mina sizabhala bonke I said we are philanthropists, we want to help you. Then help us, these things when let amanthropist ona nawo sifuna amanthropist la ngamasaka ngingazi ubuhlungu nezinto ezingazizokwena lina abantu abakufuna sifuna izithupha zenu ukuze uhambe yimi mphethe isigaba la mase kusonakala ngayo kuhulumeni ngale babuza mina ngoba kumele izithupha zenu sihambe zimbili hayi ukuthi nje thina siza reveal wonke ama-documents afunakalayo sport base SPCA babhalwe ngale SPCA not kuhulumeni lamakhadi abakhona la kuhulumeni noma sokufunakala Anyway, we were talking here with my colleague here. What's your suggestion? Let's come to a unanimous agreement. bekuthi sibhale ngaki baba right isicela lithi half ka sport sport izamnikeza half yes bavikela umphakathi
Ngambizo sport is very kind and good. La khona lapho kufika kwenye becothamele egangeni ebona ukuthi akulabantu abaphambanisa lapho nxa selisuka lapha lisiya kweminye imizi ngiyalinika usport lo lapha linjela ukuthi sibuyele sebhalile Look, I think I understand you. Yes. When I was studying in university, I was taught that there are 3 types of property. Speaking property is the people. Yes. Half speaking property is the dogs, the cow, the hens, and there is non-speaking property, wardrobe, bed, whatever. So now for the half-speaking property, we give you half a portion. I think it's like that. Yes. Let's give you. Yes. Yes. Full portion. Then half-speaking property. Hayi ikudla nje lezakuphiwa lizaphiwa mahamba khona. Makunjalo hayi bakuvume bona abamadona lawo. Yazi ukuthi umuntu engazalelwe emazweni kuba lokuhlakanipha. Wena ubusungano uyansola. Hayi khona ukuthi nawe uthi twin. Bayivumele nabo mama ziyabona. Hayi sesiza ikangela izinja kumakhelwane ziyaluma ngayo. You understood? No, I understood. Yes, ibhale 4. So ukuthi uthi likhangela ngemva kwamalanga amabili. Sizalibiza. Iporridge into ngeporridge alihlangana nazo yini for ama twins ethabuya. Ayikho so it's not for, it's 2.5. 2 for this and then half speaking property half. No, not food. Days. Oh yes, okay. As long as you guys have agreed to give them instant porridge. Umuntu abantwana babuya abasendleleni. Ngiyapho ngifaka ngamaphakethe alingafaki kakhulu 16. Ngiyafaka 16 amaphakethe. Hayi kodwa khona kokukhona baba. Yikho khonoko. Asizikhetheli ngoba kubuya vele kupakijiwe khona ngayo. Yazi ukuthi mama ngifika lapha ngicithe ngathi lokhu unakakhisimusi. Ngiyafana njalo nakakhisimusi. Siyafanana vela. Usengakhisimusi lapho zingone yedwa. Yeshua. Okay. I think so much. Please. Hayi sibongile. Asisabuzanga lezi bongo bakithi. Thina umuntu kalahla. Umuntu kalahla. Hayi sibongile umuntu kalahla. Sibongile ke. Sesikhamba sa. Hayi kulungile. Lapha sizadlula njalo. Awuthi sithele lapha kwegumede la. Yebo. Yazi lo moya omude evanathi kazalanga luba. Unjani? Uyavuka.